Vanoi gam tina kuki chate hozo sin abon chawin jingka pha Lajing August ni sim somlenga Friday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti Kukin pi Karnataka KIK khon Zani August ni sim somleli Thursday ni khuchun press release khat hin so da win Chuchi press release a Kukin pi Karnataka khon aseina wachun gel phalova Manpur phai cham mi khon Kuki zo chate chunga gal hin bol khumnaw maha won sudam umlo laya nampi het pe na le ngan sin umlova achi sa August ni sim gup sang ni le som ni lenga ni khwa galmi te to Imphal khupya ga kimuto mi som le sagi ho chunga Kukin pi Manipurin achi sa August ni sim gate sang ni le som ni lenga ni khwa thu so na bolu cho Kukin pi Karnataka in pomna le to sot na hong ki Phongdoh 18 Kukin pi Karnataka hon hin Phongdoh taw vi Sule Kukin pi Karnataka hon aseina wachun achunga ki sengan sinom lova kalsong mi somle sagi hol ahin Bangalore khupi akunin mi thumzong anazau vin ama ho panla na hi Kukin pi Karnataka in ngan sinale het pi na kinai pon sule na sata in phomo ki san hi ama ho kalson na chunga hin Karnataka gam kaya dia Bangalore khupi sunga kukizo chate sunga kibung khen nale lungel ke ba alona tampi apin do sa keu hilova boina zong su theya ki muta tu kilhonin thupa choi puma nampi masanga ngaidam ong ki thum na dingova anoya ki pi mithum ho hi Kukin pi Karnataka KIK in August ni sim somli sangni le somni lenga Thursday akunin social boycott ki boltan hi tin hin Phongdoh taw vi Suchi social boycott apun khum ho mithum ho cho Maumilal son of Sheikh ho KMC Kangpu pi district khumi chule Mangchungnong son of Phlunkhulet Koite Sisipur district chule Mango son of Silin Kelhangnom Kangpu pi district hiuvi Hichi achunga hungkita alang mithum ho chunga social boycott ki pun to ki hlona Bangalore le kimvela kukizo chaten ama ho thum hi kipani hian lang gen the ha sani zongle hichi chungchanga thupi anei kit ka a koimana ki pol khom pi thelo ding chule ama ho thu sele na to hi Kukin pi Karnataka in het pen ale mopuna zong kinei lo ding hi chule ache naw chi a khozol hausa village authority honjong khusung ki vai hom na dan dung zuya amho cheng hi akivet suidiu hi de sa hi tin Kukin pi Karnataka in hin Phongdoh taw vi Kukin pi Manipur hon deputy commissioner Sisipur thua Manipur governor Ajay Kumar Bala hinga memorandum an pi uwa Kukite gamsung new kungpi nausen gamsung Milong hon kaipun dai jangti amin vonau muna Chamthu Naga Independence Day kingun manding go nau chunga Suchi kingun government in ado dal na dingova Kukin pi Manipurin ngenan pelu do tokilhon chun NSCNIM Zelat region hon Kukite noisin a Kukite gamsung Kukite khosunga chudawang kingun manding go de cho ana lohling tapo vin Suchi kingun cho ana chila tapo itin tulut akimui Milong hon new kungpi nausen gamsunga Khotha khat abolwa kaipun dai jangtia min vo hin Kukite chona achutia abolu cho security force on Kukite don a Milong hon Chamthu Independence Day kingun mandinga go cho security force so adia army ho panla an jalin ana chila tapon NSCNIM thingnoi mi hon chu sikin gon chu hunama chila sa te ring an go ru hile boina so do the hi ji chun Kukin pin tule to state sunga vaipo governor Ajay Kumar Bala an het sa uwa kingun an chila lo te na dinga nge an pelu do hi chu chikingun lohing lo dinga phat chun Milong hon Kukite gamsung Kangpu pi district makhan khusunga kipat senapati chancho garia rally an chila piuvin Garia rally sining to gon chu gang le gangin Milong hon an semovin azingka an chila pinga lo hitai NSCNIM thingnoi mi self style general Anthony Simrei Kiti NSCNIM Chief of Army Staff Dana Umpan Zani August Sim Somleli Nagahon Chamthu Independence Day kingon aman nungchun amapan holim na ananein Nagaho akipun khom na dinguvin ngena na bolin zalenam ki ka akikhen nei macha nei lo khila Nagaho akipun khom di ati dan thu khole Nagaho ki khen theilo ahi dan thu ho amapan an Phongdoh e Self style general Ningkhan Anthony Simrei Kiti pahi tangkhul ho hin ama pasu Naga Journalist Union Manipur NJUM hon thudo odo nawwa ama pan chu si thupon chu an Phongdoh hin
ama pan se na pathin phat sa le pui hoina zala naga nampi hi hung ki tung do hin gamdang ho dei sa na zala naga nampi hi ki tung do hi pui pathin to gon hi bo vetin ama pan se be sule ama pan se be na gamle go sule ma khoding gel na le damle bin om na ding gel na ki bun khom diu ngai mong hi tin zong se be sule ama pan se na nscnim thinoi mi hon gamle go huna tu le to apan kila zinga hin hi jing zong le nscn ahungum lo thing le mi pi ho khuna hung ki ngam tho tho ding a hin tu le tu zong hin mi pi ho hi ama tonga pang hi taw vin tua movement ki bol hi nscn movement hi tapon people's movement hi tai tin zong ama pan se be Kukilen India kiti social media platform khata milong nume chamthlat galsat dana ki sei rani gaidin liu kiti nutcho chuchi Kukilen India kiti social media platform chun asu mit sedova nume phalo ata asachung zule a chule Manpur state sunga cheng milong hotcho kachana ga ti amin vo naule milong hotchu gamle go chen ading nei lo khotia ase naw chunga rome nume kiloi khom ho rome naga lu phom Manipur RNLPM hon sangten thi mo chanavin Manpur state government in chuchi Kukilen India social media platform chunga action khauta la na dingin ngen zong na boluvi Lemkhong police station a kona Kuki police hole C company 158 CRPF phone SARS operation mina kilep in kunsa khul khovella ho a Kukite mortar kukite pumpi hongkoi masawvin abanin SARS operation boldanin akisayvin chuchi pumpi akoi chu ahung mando ovin sutia abol thu chu apamol he zingetin milong ho kunsakul village authority hon pomosa nau thu ho hin Phongdoh vin sule security force so achalo on ho chu sangten thi mok chanu vetin kunsakul village authority hon hin Phongdoh thau vi sule kunsakul village authority hon se be na wachun chutabang chun achi sa meni sim somni sangni le somni le ngani khuzong chun kunsakul vela kun chun kuki police sole C company 158 CRPF phone an bolovin kunsakul area kona galman cha anamat do danovin an bolovin chutia avel vela abolo chu kunsakul sumin sin dinga abolo hin sukile zalenam ki ka a ki boina ho pin do sa anading deina ki bol hitin chuchi milong ho kunsakul village authority hon an Phongdoh vi kunsakul village authority hon sebena wachun chutia security force so achalo on ho cho sipai ho chalo na dinga kilom hi pon kasamane ova india dan pi zuidinga ki ha sil hiwin chutia dandi lota a achalo ucho dalemol ho asu ke nau khat a hitin a Phongdoh vi Sule kunsakul village authority hon ase bena wachun achi sa April ni simnga sangni le somni le ngani khuchun kuki thingnoi mi hoto volunteer hon kunsakul khumi hocho lemkhong police so masangin anbulu vin chutia kuki ho achalo naw to gon ho thuta na sim chu lemkhong police station officer in charge OC Palai ASI kamgin vai phe I thonin Suchi chungchang thu to ki sai chun kunsakul village authority in SP kangpo pi hinga complaint an kipeludin tu gain police on action imachala nai povitin kunsakul village authority hon hin Phongdoh vi Sule chuchi kunsakul village authority hon aseina wachun security force on pan pitum nei vetin zong ana Phongdoh tau vi Sule chuti an chatlo ho security force so thilso chum an chatlo security force so chunga gotna sangta pi hi hentin kunsakul village authority hon diman an bolovin Manpur governor chule media ho chule human rights ki loi khom na za chum hon agel kho cheuwa thuadi atan hla hi na dingin nge na ka bolu vetin milong ho patsi a kukite dona sel sa amazing kunsakul village authority hon hin Phongdoh thau vi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin ni khupha media lampanga machang na ninga to gun kisim ho DSLR camera khat cho na ding le equipment chum ho cho na dinga panpina ong ki thumna video clip chu in moving ta sanomin koi to bang chu chi kin go na panlan mo ma hi le panila the chi o hi atama thlom thu chu ma hin ibon chawin ki pon kham ho se phom chi lew hen ito gun ho lo thing ta ito do thei ding kinep omi